Ni abaturage batuye mu karere ka Bugesera, aha ni mu murenge wa Mayange, ni mu tugari dutandukanye tugize uyu murenge wa Mayange. Iyo uhatembera ugenda uhura n'abaturage bakubwira ko bazengerejwe n'inzara ikabije, aho usanga umuturage kurya yirira utujanja tw'inkoko kugira ngo abe yabasha kuramuka, dore ko natwo ataduherwa ubuntu atugura ku mafaranga. Ese amafaranga bagura utu tujanja tw'inkoko yaba arangaye? Umutwe ni igihumbi, gishashi ni igihumbi cy'ibiro bibiri, amajanja ni igihumbi cy'ibiro bibiri. Nta kituhisha, nta nicyo duhisha, kuko biratangwa. Umuzungu niba ashyira ibintu hariya, n'umuntu wize avuga ibyongereza avuga ibikinge nta nize n'inyuguti n'imwe, ukabingaburira ugomba kuvuga ati ibi bintu bifite agaciro nanjye nkahaha nkarya. Twahagenda amajanja rwose turabihaha tukaza tukarya kubera ubukene. Baragendagenda mushobora no guhura n'ubu hari ukuntu watambuka ukabona muranakubitanye, uzahagarika afite indobo ategura turebe ibyo ufite ukabona arasimbutse, uzavuga utuyacuruza amajanja. Sibama ntago aryohara amajanja narayariye pe, kuko nari ngiye no kuyagura nanjye ngo nyarye. Gusa aba baturage bakomeza bavuga ko leta ikwiye kugira icyo ikora muri uyu murenge wa Mayange. Abaturage bakaba bakizwa inzara kuko ibugarije kandi ibamereye nabi. Ibyo bavuga ko n'utu tujanja kugira ngo babashe kutubona batugura n'abatuguze ku ruganda nabo bakaza kutubagurisha, aho kamwe kagura igiceri cya senkandi, agahanga k'inkoko kakagura igihumbi. Noneho mbona umwana araje amafaranga ijana, avuga ko ari bugucuruze mu isoko rya Mayange ndetse na za Riziyeri. Bavuga ko agahanga k'inkoko kagura amafaranga 300. Si agahanga gusa rero, kuko hari n'iminono cyangwa se utujanja tw'inkoko, aho bavuga ko akajanja k'inkoko kagura amafaranga 200 kuko arangura amafaranga 150. Utu tujanja rero ureba, uyu ni umuntu ucuruza utu tujanja yamaze kutubarira amafaranga. Avuga ko akajanja kamwe mukagurisha ngahe? Kagurisha amafaranga 100. Akajanja kamwe bakagurisha amafaranga 100 kuko arangura ngo n'amafaranga 50. Kuri zingaro rero z'inkoko ubu nubura yego, kubura bw'inkoko cyangwa se zingaro naho ngo zingaro y'inkoko igeze ku mafaranga 500. Ubu bura bw'inkoko baragenda bakabukamura neza bitonze, aha akabura bakazinga neza nka zingaro bakagurisha ku mafaranga 500. Kuri iki kibazo cy'aba baturage bugarijwe n'inzara ikabije muri aka karere ka Bugesera, umurenge wa Mayange, twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'aka karere ku murongo wa telefoni inshuro zose twabahamagaye ntibigeze batwitaba. Gusa abaturage bavuga ko bakwiye kukizwa iyi nzara yababereye nk'umusozi biruhanya, dore ko ari abaryama batariye. Iyo batabonye utu tujanja tuba tuzengurutswa muri aka gace kabo, bakavuga ko bibagiraho ingaruka zikomeye cyane z'ubuzima, kuko umuturage akoze mu biryo. Mu gihe ubuyobozi bwazagira icyo bukora kuri iki kibazo cy'aba baturage, bakaba babasha guhabwa icyo kurya kandi bagakizwa inzara, nabo bakumva uko ibiryo biryoha. Tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha. Ibishyimbo abantu bahinze byararangiye. Ni iki cyera umunina? Ikintu kihera imvura yaguye ni ibishyimbo n'imyumbati. Imvura yabonetse ariko imvura nyine itabonetse. Imvura yego yarabuze, ni ikiza cyabagwiririye. Ariko se nanone twahangara tukavuga ngo inzara irabisha mu Bugesera cyane. Ubu ngubu izi nyanya zigura ngahe? Ese inyanya wazirya zonyine? Inyanya kubona mukecuru, kubona igiceri cy'ijana bigusaba igihe kingana iki? Kubera kujya kugikorera birakugora. Ni nk'iminsi ngaho ushobora kumara utaronda igiceri cy'ijana? Namara nk'icyumweru utarakibona. Wamara icyumweru utarakora ku giceri cy'ijana? Cyane narakibona. Genda ntagiye nko kuyashaka ngo nyakorere ngomba kuba nkibuze, ariko iyo mbonye nk'agatege nkajya gukora. Wakora iki? Iyo ngiye nkegera umuntu abagara ibishyimbo, nkomeza mbagara gake gake, akaguha ijana, yamba bari yampana 500.